okuhle okungenzeka empilweni because nani nibantu inkunzi abasathandi labantu labo ukwenza lezo zinto zokubamba abantu inkunzi. It's because yilento lena manje ebaphethe engizabona into wethu abayiqalekelayo ebenza ukuthi iba force ukuthi bambe obhema ama drugs. Okay, ngeke sikwazi ukuvala abantu abaphezulu government ngoba sinawo lawo mandla lawo, but thina size labantu labo uyibona abantu abafisa ukuthi baye sinciphise thina labantu labo because if the more kuncipha thina amaphara engizabona the more bezolamba bona so bona la thina yabo thina masincipha bona bayalamba so ugcina masibuthi sokudayisa ngoba bona lento le ayisana imali engizabona into bethu nathi sizameni phela ukuthi banqobe bona bazosinqoba sibosiphelisa ama drugs uzibulala South Africa nazo banqoba ukuthi siye ama drugs size intsha yethu ukuthi abantu basenkengeni labantu labo and nanokuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu agcina liphara uthatha abanye baphuma ezikoleni eziright abanye baphuma emndenini eziright uthatha umunye uphuma because izinto ezikhanda iphara iningi njengoba nje sesathola ukuthi kuyenzeka uthi uyamdiscipline umntwana mhlawumbe uyamqondisa umntwana okhule eshawa uthola ukuthi umshaye uzuli alimale agcina wele idakamizweni. Kuyenzeka futhi sibe nomntwana okhule ngashawa ngoba kuthiwa ukukhuluma kuyamakha umuntu. Uthola ukuthi le nto igcina imspoil umntwana naye aphelele idakamizweni. So uyabona njengamanje ukuthi sigcina njengabazali noma njengesizwe singenayo isolution. Simenze njani umntwana ashawa umntwana? Cha, ngoba ukhona oseyidakamizweni umntwana okhule eshawa. Ayeke umntwana? Cha, angayekwa ngoba ukhona umntwana okhule engashawa kodwa oseyidakamizweni. Khona umntwana okhule ehlupheke exakekile engathathi intweni engenayo uniform. Leyo nto leyo yamenzela ingcindezi agcina doje ezikoleni abanye bayambulisha igcina leyo nto emhlalisa ema toilet agcina lo muntu ewele idakamizweni. Uyayizwa leyo nto uphuma ehlupheka lo ekhaya. Manje kunomntwana ophuma ehlupheke ekhaya oseyidakamizweni. Sinomntwana oseyidakamizweni ongene ngayiphi imbobo ekhaya kubo kuyabuswa unayo yonke into uphatha iskaftina aphatha imali. Le mali le ayinikwayo icomfort zone asuka kuyona imenza agcine manje mayefika lapha laba ababhemayo abangenayo imali yokubhema bemfake ezidakamizweni ukuze bezokwazi ukubhema ngayo because izidakamizwa ziyacosta phela kusoqalwa ngontsangu uqalwa ngogwayi bazodlala la ngathi ngifresh kanje phela imini legend Thumsendebulu useguge kanje hoyibo wangijwayela abantu bethu basola ukusendebula kulokugula banomona phela bayazi phela ukuthi kodwa yazi kusuke kungcono iqombane mayingaphandle ingekho ikhanda lawo lingaphandle lingekho ngaphakathi kakhulu ethu yabona mayingaphakathi bram thatha sithi ukuthi ibe right thatha sithi uzohlinza omunye hoyibo uyahlinza and ukuthi omunye futhi bram bethu akalona bram bethu yabo akwazi ukuthi aphile bram yabona kusuke emancane amathuba ukuthi ungaphile ngoba bethu suke ziningi izinto bram engakwazi ukuthi correspond kahle la ngaphansi emzimbeni wakho ngoba mina yayingaphandle kodwa bram bethu ngase kufanele ngisho voice box yazi mase ngikhuluma ngathi bram kunento engikinyile ngiyabona lonto hey bram ngitshela proper cishe ngashona bram bethu ngitshela kodwa akakuyeke kodwa ukujova hayi ngizojoba emqaleni ujova manje jova izandla manje bethi namandla mhlawumbe usepepeni wathi liyajova bana lijova ngepepeni usuke esilima lo abanye abancane ukuyishaya la engqondweni ngizebona lonto yashisa bana mthambelela engqondweni bona amagcina besangana ngisho emakhanda umuntu amehayeza umuntu amemeza umgaqo wonke kwenzakaleni kanti ngitshela bana wami usejoba ingqondo-ke lapho wambona phela lo umankanya lalanga khuluma embudane ubani umankanya hayi ngizele ngaphela amandla wethu yini wayebhema kakhulu nomazi bram bethu ngoba then waqhaqhazela then ashaw over nje mina mangakholwa ukuthi ngiyi-live show kuba ngemali njena kuphela ukuthi inkosi yami mangikhulume nje isikhathi nje siphethu esukuthi kuzowazi uthola imali ngiyibhemele iphela kodwa nje bethu ngikhuluma embudane yonke bethu shuthi nakhona bethu mfethu bethu emtateng bethu i-government wethu bethu emaskandi bethu sibuke bethu siphile kanjani South Africa bethu i-government yethu ayikho lento ayenzayo hayi indaba government ayikho ngivumelana nami mina bafethu emaskandi bethu bethu emtateng bethu hey madoda hey
Wayasho ukuthi kodleke kakhulu. No. Into abantu abathengenze bathanga ukubuyisa bafuna ukubona ukuthi usunjani. And phela abantu indaba yequmbane banovalo ngayo egameni lokuthi babona kuhlinzwe usiya. Yona ingozi kodwa kweyothi ngabe ungachazela abantu mhlawumbe abangazi ngokuhlukana kokujova ngokuhlukana kwamaqumbane mhlawumbe nazo lezi inkinga sibhekene nazo ngoba lesa sikhathi ngalilala ngesikhathi sasincane. Nomqala uthi ukuyibika kancane uthi umfoko abantu Msendebuli sekaqala siphakathi insight samunani bafethu mina ngumnqobo wakho mali umuntu ngumzilikazi ngamashobana umbulazo wadla umuntu emenda bukhuthaza mabasa umfana wale eVerelem ehotel emagroundini uyangithola ke nasemoto bafethu bombiza ngumsendebule aka the coolest para in Durban baby bafethu ngifike la namhlanje ngizonibona bafethu njengezithanda zami uyazi bafethu angiluzo ngaphandle kwenu guys uma ngila ngikhona bafethu ngenxa yini ngingajabula ngokuthi nasema ngisho ningibona emgaqona ningilahla bafethu ngiyakwazi ungipha imali le ngiyithandayo le ngihlezi ngitshela ngayo ukuthi hayi imali ngiyithanda ngoba ngantshela uma ningibona ningangincisha imali bafethu sizelana namhlanje bafethu ku-MPTV 1 izonibona sizonichazela kabanzi ngale sifo esibhekane naso ngisho ukuthi sifo guys because into yamabomu engithembona lonto bethu ngasho ukuthi bafethu inkinga esikudalwe umuntu okuyena osuyisebenzisa leyo nto leyo bafethu iqumbane bafethu guys bafethu inkinga yabo sokhuluma ngequmbane la guys iqumbane into eyenzeka guys uma ukuthi ujovile washaya umthambo orong noma washweba umthambo noma wajoba umsipho so lonto guys ingozi kakhulu bafethu ngokuba bafethu abanye abafethu bayashona abanye abafethu abakwazi ukuphila abanye abafethu bagcina bekhubazeka ngendlela thizeni if ujobe emqaleni if ushwebe unyaweni if ushwebe esandleni kuningi okungenzeka isandla sometimes ngeke singasasebenzi sometimes gcina uhamba kabuhlungu inyawo uthi ayisalingani and emqaleni ngeke brami ngeke ugcina ungasazi ngisho nokukhuluma even i-voice box yakho igcine sikwazi ukuthi like iyakinyeka kuma mhlawumbe umuntu like kunomuntu okinyayo so bafethu iqumbane guys okay uthi siqale lana mina Nqobo Khumalo yabo ngichazele ngami bafethu afuna amanga bafethu yabo impilo yami bafethu angikaze kwenze into ebuhlungu kanje lokhu ngazalwa angaze kwenze into efana njengale ila ngathi sakho nesinqumo empilweni yami sokuthi mina nendaba zokujoba nje angisakufuni kuyikona ukuthi kunzima ukuyeka bafethu ngoba manje lento masiqalekela bafethu ingqondo ngathi iyahamba and that's why uzoba abantu kuthiwa beqe ibhedlela beqe ama-rehab is because of ukuthi basuke bejova bafethu lento ayibekezeleleki bafethu inzima and futhi ibuhlungu and futhi bafethu iyasihlukumeza kakhulu ngoba manje isiphihliza ilonda isenesigcwala ubomvu umzimba wonke and bafethu bona misiphilisa kanzima so iqumbane bafethu guys ayikho right because uma ushebe umthambo bafethu yabona uma ushebe umthambo like uyeza umuntu uma ikujova ushebe ukuthi okay kuyashisa yabo lonto okay letha mikushisa bafethu guys ngeke kuveze the same time ukuthi yabo lonto umuntu okushebile but after mhlawumbe like 4 hours or 5 hours engizabo lonto or ngakusasa like kuvukale kancane and yabo uma qaka ukuvukana kuba khona inhlungu ezisimangaliso ngalendlela lokuthi uyeza ukuthi ngeke there's something ekhona and that's where you seem to find out ukuthi no there's something wrong yenzeka la emzimbeni wami yazi guys after 2 days yakhukhumala and guys indlela ekhukhumala ngayo guys it's not stopping because the time ikhukhumala ifuna ukuthi izikhiphe like umlomo engithi yabona lonto wethu ikhanda ifuna izikhiphe ikhanda like elinobomvu because kusekubomvu lonto like ukhukhumala yabo lonto kusekubomvu because manje lento lena bethu esibhemayo iyasibolisa ngaphakathi so igazi lakho the time lihamba engithi yabo lonto ngicela ngasakwazi ukuthi limuve kahle emzimbeni wakho so ligcine limondelana endaweni eyodwa yabo lonto lento lena ngoba iyashisa igcine selibolisa igazi engithi yabo lonto igazi igcine seliphenduka ubomvu lo bomvu lona okuwona wenza ukuthi kube buhlungu umzimba wonke yabona la ugcina umngaka until kuze kuvele imbobo engithi yabo lonto and le mbobo mayivela izovela uyibona ukuthi inobomvu yonke indawo engithi yabo lonto ela sosimele khona uyiqhumbuza khona ke yabona guys lento ingozi kakhulu ngobani naseyibhedlela abayazi iqumbane yazi mina ngangifika esibhedlela like udokotela like wangibuza
wathini yona le yabo ngoba ngingafuni phela ukuthi like yabo uma azi ukuthi yabo kwenzani ngiqama ngathi ithumbu ngiyabona lonto so dokotela kucela bengasazi ukuthi thina bamele bekunike yona yini kumele beyenze uzokwazi usizakala because abayazi lento lena abayijwayele. It's not like odokotela abalana like cathedral base bayaziqumba nobani badile nama-para vele yabo but in those like amanye ama-hospitals it's very hard ukuthi bazi izinto ekanje because abadili namalona yabo nama-para badile nama-patient anormal yabo so nje it's very hard for udokotela ukuthi azi ukuthi inkinga yakho yini so bagcine like bekunike ama-medication a-wrong bekunike izinto ey-wrong engahambiselana lento lena osuke ikuphethe because bethi bona bona bazi ukuthi bona phela bethi it's something like ithumbu yonke leyo nto leyo bazokunika bethi bona ama-antibiotics enza ukuthi manami lento lena ingavukali kakhulu kanti time ingavukali kakhulu is the time ulimala khona ngobani ibeleni ingafuni ukuqhuma ilibe lokuhleli emzimbeni wakho ihleli emzimbeni wakho isikhathi udokotela xa uthi eje mhlawumbe lama-antibiotics akunika yona izobuyela emumva or mhlawumbe izokuncipha yabona nto kanti no bayayihlukumeza then if udokotela umtshela iqiniso ukuthi no lento lena into eyenziwe ukuthi nokuthi uyakwazi ukuthi akusize kalula so guys yini bafethu to explain to you like something that's straight iqumbane guys ayikho right yabo lonto ibanqumile abaningi abafethu abaningi bashonile abanye bayahlinzwa abomeloni begcina bengazange bephile ngendlela eright abanye bayakhubazeka ngenxa yale qumbane le and iqumbane abafethu guys iniyenziwa into eyodwa kuphela ukumishotha umthambo lo sukujova emzimbeni wakho so guys kungozi kakhulu ukujova emqaleni bafethu ngoba bethi umqala bafethu guys bafethu uphethe yonke into umqala uphethe yonke into bafethu guys mawubheka Mnqobi inkinga yolunga ngokuthini le cause njengamanje sinabantu abakhubazekile abaphanjanelwa amakhanda ngenxa yezidakamizwa sinabantu abakhubazekile ngenxa yokujova kuphazamiseka imithambo igcine mhlawumbe ingalo ingasasebenzi unyawo lungasasebenzi abanye abanemthunga abahlenziwe yonke lenyakanyaka le ucabanga ukuthi ekugcineni siyoyinqoba kanjani siyisizwe bafethu yabona like angifuna uqamba amanga guys yabo mina bafethu yabona la emhlabeni bethu angazi ukuthi like yini esingayenza sisizakale because sekukhona ngisho nabantu ekuthiwa in company nje yabo ngeke ngisho ngegama because kuzofana la kuzoba mhlawumbe ngiyaqhatha esinika imjovo yabo lonto bethu yamahala engisabona lonto bethu le mjovo lena like sithola like every Tuesday and every Thursday nayi le mjovo le ngikhombisa yona hey awuveza umjovo uzobazo restrict fana namaphilisi so le mjovo lena guys basinika yona bafethu guys labantu laba so ukuthi sisebenzise ngendlela eright benzela ukuthi singayishare imjovo because sothola ingculazi enzinto kanjalo but the more lento leqhubeka guys the more singayiswela imjovo the more soqhubeka vele siyenze yabona into bethu so into enza guys okay indlela like singenza ngayo ukuze le ndlela like mhlawumbe iphele engithabona lonto ayikho enye into bafethu ngiyacabanga ukuthi siyakwazi lokho ukuthi kuvalwe izindawo la sithola khona izinto zamahala yabona if umjovo ungawutholi uzojovelana like uzothatha ngeke uthole indawo ngithi so you want the reason for you to go to inject because you know that you don't get injections yabona lonto ama-injection guys they are very, 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 very dangerous. And medicine just ngendlela. So thina sibenzisa anyhow ngoba vethu samaphara guys. Iphara lena ngqondo iphara vethu. Iphara joba ngisho mwana mi itotolo lijove lishaye ebheke phezulu. Yabona. Awusinawana manje ndaba awusinawana nje ukuthi mwana mayibhemile nje kuphela ukuthi mwana mfethu. Uthi uyabona ukuthi umjovo uyalenga lana mwana mfethu yabona lo mwana mfethu yabo ukuthi private party yakho mwana mfethu umuntu uyanconsa uthi ngiyini mfethu umanye hoyo mwana mfethu ulenga umjovo akane ndawo ukuthi dlula abantu kunjani kanjani akane ndawo nalokho so the only way guys esingasizana ngayo ukuthi lento le iphele ukuthi sivale idakamizwa kodwa idakamizwa guys ngifuna uqamba amanga akukho ukuthi zivala la South Africa kunzima yazi ngobani bafethu guys baningi abantu abagenayo ngeyidakamizwa la eSouth Africa and baningi abantu bafethu aba kuyilento lena like abantu abaphezulu abasehlaleni ephezulu sine singabazi and guys angazi bafethu ukuthi bafethu abantu bayobona nini guys ukuthi bafethu siyashona kancane
yazi mina ngeze ngiyibuze ngiyiphendule ngoba ukuthi kube uNkulunkulu ngamlethanga lo mphethe kuthiwa uprofessor la emhlabeni ngabe thina sini guys yabona professor guys yini bafethu ngitshela into engazi uprofessor bafethu uyakwazi ukusiza kakhulu guys ayi mhlawumbe simkhulumele mhlawumbe ngoba mhlawumbe yabo mhlawumbe simgoqela whatever yabo lonto because ukhuluma ama facts guys lo muntu yena umuntu connected nathi kakhulu yena umuntu osaziyo uyena umuntu olaziyo iphara usinawana from A up to Z uyamazi uprofessor uzubona nje uqamba amanga nje umshanga evela akwazi ukubona so guys the only way esingakwazi ukusizakala ngayo it's because ukuthi nje like simnike ithuba lokuthi guys anike guys even if thina like ababukeli like be-MPTV yabo lonto thina ababukeli be-MPTV sicela manje nisize guys ngama-donation sesiyacela manje nkosi yami ngenkulu enhlonipho hamba nenkulu ukuzithoba even guys umuntu eyedwa kangikhipha lowo 20 rand lowo 50 rand uzwenza umkhulu umehluko guys because uprofessor like he's planning on building a rehab for abantu abanjengathi because uprofessor guys even if ushonile kini uma bengakwazi ukungcwaba uyakwazi ukukhipha imali ephaketheni lakhe akungcwaba afake isandla ukuthi ukwazi ukuthi ungcwatshwe ngendlela e-right because guys awukumnandi ungcwatshwe government because awukuthola ukuphumula guys ini umoya wakho awukuthola ukuphumula ngobani untantala emhlabeni because ungcwatshwe kwenja so uprofessor siza like izinto ekanjalo ukuthi agweme izinto ekanjalo ukuthi sikwazi ukuthi at least umuntu like oyiphara naye like angcwatshwe njengomuntu and naye athethwe njengomuntu because onke umuntu deserve a second chance bafethu Omnqobi ngokucabanga kwakho abantu abaseyihlalweni okuyibona abaphethe amandla uma kuyibona abadlayo ngezidakamizwa ubona ukuthi bengakwazi ukunikeza iMPTV amandla ukuthi ilwe nezidakamizwa usho ukuthi wena ungasinika isitha sakho isikhali sokuthi sibuye sogwaza wena that's why ngisho ke professor ukuthi okay because siyabona ukuthi abantu abasehlalweni phezulu ayikho into abangasiza ngayo that's why sicela ke ababukeli bethu abafisa ukuthi besibonisa abantu abangcono because guys akukho mnandi uthatha ungibona la ku-MPTV ngimuhle ngiclean seningibone kaningi mina guys ini ngimuhle ngibuyele ngisho ekhaya guys nithi ngiyangibona futhi how sengibuyele emgaqweni because kube nini siphila impilo eyodwa guys and impilo ebuyele emuva impilo emuva impilo engayi phambili is because siyazi ukuthi vele ayikho into esizakala ngayo and ayikho indlela bethu bona abangakwazi ukuthi besisize ngayo ngoba sesiyazi thina abantu ke ukuthi ayikho indlela abangasiza ngayo abantu basehlalweni phezulu because khona imali abayitholayo ngedakamizwa asisiza like azizame thina ke sodwa yabo lonto njengeqembu lethu kuze sibambisane ukuthi inkosi yami sizama ukuthi simnike like i-chance like uprofessor yabo lonto ukuthi akwazi ukuthi asisize because akekho umunye umuntu okwazi ukuthi asinakekele ukwazi usithengela ukudla ukwazi usinika ingubo zokugqoka mina ke guys angeke ngikhulume mhlawumbe ethini niyibonele nina guys uprofessor ku-anniversary yakho kwami wangithatha wangifaka esitolo waqala ngigunda ikhanda niyibuka phambi kweni because guys we just wanted to show you guys ukuthi umuntu okuyena okwazi ukusizana nabantu abanjengathi abahlala emgaqweni is only one siyabona labantu laba abafida abantu ukudla emgaqweni abafika ngamaveni besiphakela izinkwa nobrand abababayo yonke leyo nto leyo labantu basebeyifunela imali abo bantu labo uyazi ukuthi bayayithola ifunding hayibo kakhulu bramo bafuna bafike bepha ukudla lapha nje besho isithombe engizobona noma namba ethi government mana uzobaxhasa uthi uyambona umuntu awusamboni emva kwalokho MPTV ihlale kusukela nini inama viewers amangakanani amaphara hleze vela lana ku-MPTV mangakanani mangaka amaphara ngabe asisizakele kube mhlawumbe uprofessor unawo amandla amaningi ukuthi akwazi asize thina like uprofessor guys umuntu onomndeni yabo naye uneyidingo but ukwazi ukuthi acapune kwiphakethe lakhe ukuze ezongcwaba wena ngifuna ukuthi la ungcotshwe ngendlela right guys ingane zenu boma bethu Nkosi yami enathi sisathanda ukuphila lempilo lena ukuhlala emgaqweni sesikhathele kuba mama yazi ngifonela umunye umama izolo mfethu wakhala mfethu ingane yakhe athi unemqasho wa retire wayesebenza lo mama wathatha imali yakhe wakhanda imqasho lemqasho iyona esiyondlayo la ekhaya thwala umfana la ekhaya kobhema idakamizwa untshontshela iqashi zithuthe iqashi ihambe kungene ezinye uma kungene ezinye lo mfana baba kuphela inyanga
kuthiwa vele ahamba ayomukela imali. Lo mama ethi uyafika ezomukela imali kuthiwa hayibo wena uthumela ingane yakho nje la wathi ayizothatha imali. Le mali ephinda yondla yena. Le mali yondla yena kuthiwa futhi unanengane, le ngane ihlala la ekhaya. Yondla ingane yakhe yondla yena kodwa yena ukwazi ukuphazamisa into efaka isinkwa la ekhaya ahambe ayothenga idakamizwa. Ngibuza uneminyaka emingaka wathi uneminyaka u24 years. I2000 ingane. And lo mama mfethu bekhala ngamtshela athi ma yabona lo muntu omfonelayo umuntu ongekaza kusize ngalutho. Anginawo amandla okusiza. Ngiswele wona. Yabona baningi abantu abafonayo. Ngiyaye ngithi mina kube khona irehab mfethu. Ngabe uthi umuntu mayefona sifike simlande mfana. Simthathe ahambe ayonikezwa idiscipline. Ngoba kuningi futhi okushodayo kuye. Mayezokwazi ukuthi yena ke engahambi ke ayocosha amathini njengabanye kodwa afune ukuphazamisa la ekhaya. Shuthi kwayena vele akhulisekanga ngendlela right. Uyayibona le nto leyo. So ziningi izinto eyisuke izidinga kudilwe nazo makudilwa nomuntu oseyidakamizweni okanjalo. Yingakho sithi uma singakhanda irehab ama viewers eMPTV wana understand ukuthi kwabona ngabe bazakhela umsebenzi. One mangathiwa sikhanda irehab kuzoqashwa abantu abangama viewers eMPTV1. Kuzoqashwa for security, kuqashwe for nursing, kuqashwe for ama psychologist, social worker, training, agriculture, cause mina ngifuna ku rehab badla ukudla bakwenza abasitshalele kubona. Ngiyibona into leyo, agriculture, zonke lezo zinto lezo. Futhi iMPTV1 ingazenzela yona umsebenzi. Umuhle kabuza. Umuhle kabi bethu. But the only thing esidingayo bethu ukuthi sithole ithuba bethu lokuthi ababukeli bethu besisize siya like yabo manje seside isikhathi like sisaba ukuthi yibo bathi ngivula isikhwama sikhona la. Yibo bangisukela bathi ngivula isikhwama. Isikhwama ngoba sikhona ke bethu isikhwama ke bethu why pho isikhwama sethi empty isikhwama sethi empty. Why is it empty? Ababukeli siyanicela siyanithanda kakhulu ngobani ngoba sisuke silana kuba bethu siyaphanda thina but ngoba sokesile sike size kunina sifuna entertain nina sisotshela nina ngolwazi elwenzekayo ngezinto ezenzakalayo emphakathini ngezinto ezosiza ingane zenu eyizayo nezikhona nezisazozala because MPTV guys in wafethu isize into eningi so guys akusizi nisibone lana guys because mina ngihlezi ngibuza professor usiza ngani professor then manje ngibatshela ukuthi ayasinterviewer asiningi imali manje anisiza ukuthi ama drugs I'm like kuzosiza kanjani sika ama drugs if ningamningi ithuba lokuthi like nimnike i-rehab or something usisiza kanjani because naye bethu le mali ayisebenzisayo imali yakhe yabo lo nto bethu akusini imali mhlawumbe bethu mina ayithola ku-government or whatever if mhlawumbe kungakhona mhlawumbe imali ayithola ku-government or mhlawumbe ayithola mhlawumbe ku-MPTV ngabe bethu kuningi akwenzayo professor bethu ukwazi ukuthi akhiphe imali yakhe ayongcwaba wena yezwa bethu uyiphara yini kahle ukuthi ngikhiphe imali ukuthi ngiphilise wena ngiyacabanga bethu ekwazi ukukhipha imali yakhe ephaketheni ukuthi ngcwabe wena ungasekho ungasezokungikhawula yebo lo nto yini engahlula ukukhipha imali ukuthi usambuyisele empilweni usambonga ukuthi nje bethi professor ngiyabonga ngahlule nikhipha imali ukuthi bethi asisize ukuthi sibe abantu abangcono professor akathandi ngale mpilo yethu abona professor akathandi ukuthi sibe amaphara ngoba ne bethi uzama yonke indlela professor mina ngithekele ngoba mina akazama lini yes azi ukuthi ngiyiphara azi ukuthi ngini wathi hayi ngiyazi uyidayisa vele kusasa kodwa still ngithengele ngoba ufuna ukuthi ngiye ku-university yakho kwami ngobani bethi khumbuza ukukhathazeka ngathi yazi enye into enzima yini mfethu ilabantu laba bashona bebe unknown uyabona ukube amandla khona ngaba akekho umuntu eshona kungatholakala ukuthi wapi cause singaba nje ne database yawo kamaphara cause vele sikuzamile lokho already sinebhuku ngalinika ugenqele ngathi akabhali inamba zamaphara abantu basemakubo abhale nalokho nokuthi baba velaphi igama lasemgaqweni igama lasekhaya ukuze manje kungabibikho isidumbu esiphuma amaqede sigcina singangcwatshwa uMapholo bakuzobe manje umndeni wakhe awumtholile and kwanami ngathola sekulate ukuthi uMapholo bawashona so
ubuhlungu obuzwa umndeni sebefuna umntwana wabo oshonile bengamtholi kade ephile emgaqweni, ubuhlungu engabufiseli omunye umuntu. Kodwa ukube ama-resources sinawo ngaba kuze kufike ngisho lapho, ngabe kunomuntu nje ogada lokho ukuthi nginosuku ukuthi alikho yini iphara elishonayo ukuze izokwaziwa indaba yalo, ngoba angithi lama 20 rand ngabayamkhokhela lo muntu. Kuthiwa mfowethu okwakho ukudila nawo wonke umuntu usinawane kuthiwa ushonile itheku lonke. Makuthiwa nje kunosinawane oshonile kuzofonelwa wena uyamcheck ukuthi owapi, kufonela umndeni wakhe yonke into, sibe nane platform lapho khona esobaveza khona nanga umuntu oseshonile kanje ukuze nomndeni wakhe mhlawumbe ukwazi ukumbona. Kodwa zonke lezi zinto izinto engeke zenzeke ngomoya, izinto ezidinga i-support abantu, amandla sebantwini. Ngihlale ngibatshela ukuthi amandla kunini. Lento ukuthi kuthiwa sizojukela ugovernment ngamatshe kulungile, asemjukela amatshe, but ekugcineni thina ke njengabantu ke sithini, because as baningi abantu guys like ngathini abafisa ukusisiza yabona nto wethu, but inkinga angazi ukuthi inhliziyo zabo like zibanjwe yini yabo. Like mina into engicelayo mina like kwababukeli be-MPTV angisakhuluma ugovernment angimazi ngisho ukumazi, akusoze ngamazi. Engizabona nto idlela imali zakho zenzela fraud yakhe, bahlezi benenkinga yodwa baboshelwe imali. Engizabona nto so nje benza nginendaba nabo. Singikhuluma nababukeli bethu ke abasithandayo yabo nto. Mina mnqobe ikhumalo like sengiyacela yabo besinike i-chance, cela nesisize Nkosi yami nge-donation babukeli bethu be-MPTV. Even though umuntu eyedwa Nkosi yami ngakhipha u20 rand noma 50 rand noma malini yabo lonto okusemandleni akho ngazosiza ngakho. Sinathi sizokwazi like uprofessor uzokwazi usasize naye ukuthi siyenze something that's valuable. Else yazini mina into ezosiza ngisho naye yazini ngiyaye ngisho mina cause nazi imali ibuye ikhulumisa. Uma kunendlela abantu abangayikhanda ngayo rehab or else mina ngilethi i-vision book yami kubona bebona ukuthi i-structure se-MPTV noma sesiphelele simi kanjani, sinamapha amagatsha, cause ziningi izinto eyikhona kodwa manje zibukeka zizophunza ngesimo sokuthi amandla awekho. Noma ngasiza ukuba ama-donation just umuntu evele ethi bakhona nje abavela bakhela abantu imizi, yini ngavela umuntu ethi mfana wami ngicela ukukwakhela le rehab uyifuna kuphi? Yebo mfethu. And yazi lokhu kuzosenza ukuthi nathi sibone sibaleka kangakanani, because like if sithandwa thina like if nisikhathalele like babukeli bethu and if nifisa kunisibona sabantu abangcono, ngicela nani but kube khona something enisiza ngayo, because like akusizi ukuthi silibe ukukhuluma nani sinitshela ukuthi iziphi izinto ezifaka abantu edakamizweni but thina sizakala indawo nathi sifisa ukuba abantu abangcono. Like mina yabona mina iphupho lami I want to be an actor, ngangifuna ukuba actor cause ngithanda media yabo, ngangifisa namuthi like one thing like ngibonakala ku TV na yabo lonto bethu and like so nje bethu yabona inhliziyo yami nebebhlungu kakhulu if ngibona abantu ebengifunda nabo, abantu like abengiphila nabo before like bona be right empilweni yabo, and amandla angisanawo ukuthi like ngiyeke ama drugs because abazali bayakhathala abafethu. Abazali bethu sebehlumezeke kakhulu, but umzali if ubuya wena ekhaya ungasayibhemi iwunga ngeke nga-accept, but into enkinga ukuthi yena akhiphe yena something yena phakathini lakho ukuthi akusize wena. Lokho kunzima ngoba ade ayizama ukukusiza abona ukuthi wena like awukho serious, kanti yena khathi esakusiza wena ungangabi serious ngoba awusanda uyiqala lento leyo, ungangasibona izathu sokuthi uyiyeke. So right now ngoba usufuna ukuyiyeka yena asafuna ukukusiza. So guys ngicela nisize guys kuzokwazi like sinike nabantu baningi abantu abadinga amathuba guys ukuthi beyeke ama drugs, ama second chance abantu bayawadinga, but inkinga imbandela like isiqalo sayo ukuthi umuntu like yini esingayenza ukuthi azosizakala. Akusizi ukuthi samsema rehab lawa abantu abangasunderstand. Umuntu ona i-rehab manje umuntu ofundi ibhuku, umuntu oyifundele lonto leyo. Uprofessor like lento ayifundelanga into esegazini kuyena,
into eyenzakalayo into ayibonayo into ayaziyo yathi enye indoda expert noma expect Yes, what you expect amaphara engizongikhuluma ngilichaza ukusuka lokuhlala liphuma endlini ekhaya ngilichaza zalwa umama waliphethe ngilichaza from 9 months nje ephuma nalesibhedlela eliphethe umzali esenamaphupho ngalo nalo likhule nalo libe namaphupho alo kuhambe liqala isikole kuqala lijoyina abangani up until lize liyoshona phakathi emgaqweni wathi ndoda okukhombisa ukuthi lento ayikhulumayo akuyona into ayibonayo akuyona into ayifundayo into ayaziyo ngiyayibona ngamehlo bona mfethu into ayaziyo mfethu ngithi yabona into enye into mfethu yazini Mnqobi kahle mina ngikhathele mina lento esiyenzayo cause imndawonye ukuvuka nje kwenziwa into eyodwa mfethu phela namhlanje sengiphilisa okwephara elivuka namhlanje liphante lihambe leyobhema liyaphanta liyabhema nayi incycle mina ngivuka ekuseni ngisho ukuthi umuntu into eyodwa mfethu uzochaza saqala sasiyazi ukuthi abantu baqala kanjani and kuma angles wonke okungena ezidakamizweni siyawazi singababukeli beMPTV1 yes ngoba sesichazile ayikhule phela manje lento mfethu now because like asibe ne vision ukuthi guys asiqhubekele phambili guys sizoshaya ama video abantu bema rehab bekhahlakile yezwa umuntu usubona ukuthi ithe like ithemba lakhe like lo muntu lo asisekho yabo and then guys umuntu ashawa ivideo sebuya ku rehab ya professor like nibone amandla guys yabona into wethu umuntu anikwe wona yabo aphiwe nguNkulunkulu ukuthi akwazi ukusiza impilo yomuntu umuntu obesikuthiwa nje ayiseke indaba yakhe umuntu obesikuthiwa nje sekuphelele ngaye guys ngiyanicela babukeli beMPTV hayi ngoba mhlambe like yabo mhlambe sifuna mhlambe lo mali mhlambe ukuyidla whatever cela nisize guys MPTV nisize uprofessor nimnike ithuba even though ngiqhamuka umuntu othi mina ngingaba nawo amandla ukuthi ngimakhele rehab engalethi imali ayikhaya engalethi imali like asenzele yena singabonga kakhulu because even kubona ama government officials engeke ngidibane nabo ngiyabatshatha mina yazi it's not about ukuthi ngifuna imali anginandaba nemali mina into enginendaba nayo mina yabona mfowethu uma ngayibona lento ichamisela mfowethu yenzeka ayifethu ngisho ngafa mfowethu ngingalala ngokuthola ukuthi ngize ngibuze ngiphendule ukuthi why like abantu abakubonini lokho why professor ngicabanga ukuthi nje benze bona end content yamaphara kubo bonke nje abantu engabenza nje bona ababenga trend why acabanga amaphara it's because wayazi ukuthi impilo yephara ibalekile ngoba ayekho umuntu odize ukuphila lempilo le guys siphilisa kwezinja sidle emgqomeni yabona nto siyanuka siyancona nana nisawuzisho kuma nathi kuline yabo kuline mawuthenga usube then kuthiwa waza phambili yabona ngoba baleke ukuzunisela abantu ngamakhwapha esikole yabona asisaphilisi kwabantu abanormal yabo asina intombi isishimile siyanuka somangcola angiboni guys ukuthi nani khona guys into like enithandayo guys ngathi if guys wangincipha amaphara like eSouth Africa guys kuningi like okuhle engenzeka empilweni because nani nibanjwe inkunzi abasathandi labantu labo like ukwenza lezo zinto zokubamba abantu inkunzi it's because ilento lena manje ebaphethe engizabona into wethu abayiqalekelayo ebenza ukuthi iba force ukuthi bambe obhema ama drugs okay ngesikwazi ukuvala abantu abaphezulu government ngoba sinawo lawo mandla lawo but thina size labantu labo uyibona abantu abafisa ukuthi baye sinciphise thina labantu labo because if the more kuncipha thina amaphara engizabona the more bezolamba bona so bona la thina yabo thina masincipha bona bayalamba so ugcina semasibona sokudayisa ngoba bona lento le ayisana imali engithi yabona into bethu nathi sizameni phela ukuthi banqobe bona bazosiqoba sibosibhemisa ama drugs ukuze South Africa nazo banqobe ukuthi siyeke ama drugs size intsha yethu ukuthi iyeke ama drugs ngokuthi size uprofessor ukuthi athole into njenge rehab akwazi ukuthi size ukuthi sibe abantu abangcono because guys uprofessor bafethu akekho umuntu la eSouth Africa o connected njengoprofessor nephara uprofessor uzongena ngaphansi kwebridge eMaskandi yes Mike funa uyiphara uprofessor yena umuntu owazi ukukusiza uma udinga umndeni wakho into ekweni ngikhumbule ekhaya ubona lutho ngoprofessor wethu ukulanda fresh and uprofessor uconnected namaphara ngobani ngisho ukuthi ulambile ngisho ukuthi ushonile guys abangcwaba umuntu ke guys yabo akusiyona into encane lento lengayithatha kancane guys ungcwaba umuntu obengakhaviyo naye uprofessor phela likhipara likhavile yabo lonto so lonto kusuka into nje bingekho ibudget but uyawazi uqonga isibindi sokuthi azokuthini because angifuni ukuthi angcwatshiswe kwenja
Wathi ngifake isandla. Imali iqala ukuphela umuntu ebhekwa. Kuthiwa washonelaphi lesi sigcema ashonele kusona singaphansi kombilo noma singaphansi kweDurban Central cause ngisho yazi lapha eAlbert Park yabo nje lapha esenikhona manje ngicabanga ukuthi ningaphansi kombilo buka nikude kanjani Albert Park ila eDurban but ingaphansi kombilo futhi ipolice station esuka isingethi icala lakho isembilo umbilo kude kanje uma kuyikuthi ungaphandle sangweni lase-Albert Park uDurban Central buka nje kuhlukaniswe ucingo ngiyatshela uhambe eDurban Central amakhaza kahulumeni awasekho kwaku-Gale Street sengize ngaze ngisho indawo zawo amakhaza aye-Gale Street awasekho manje asese-Phoenix futhi manje sekumele uhambe zonke lezi indawo uthola umuntu okuyena ophethe icase yalo muntu osuke eshonile usomazi ngani umuntu ophethe icase yomuntu oshonile ngoba abantu abaningi bango-unknown phela uma usushonile kuthiwa u-unknown kungcono mhlawumbe uma uzoshona ungcono nobizwa ngomnqobi emgaqweni uma ushona kuthiwa hawu umnqobi uma kufika abazobhalisa laba bey'dumbu uyasho hayi umnqobi lo ukuthi umnqobi baningi-ke akusangena kodwa umnqobi kuyafika ireport kumina ushonile umnqobi mina ngibikela umndeni bantu bakithi sinenkinga umnqobi kuthiwa ngathi ushonile siyasukuma siyobheka kufuneka usuku kufuneka indawo lapha isidumbu sakhe sasilele khona ukuthola ukuthi icase ingaphansi kwaDurban Central noma ingaphansi kwaSembilo usukutholile ukuthi ingaphansi kwaSembilo liphethwe umseshi ubani umseshi wayo khona ngalolo suku uyafika kuyacheckwa emabhukwini yabona kusuke kuwest malingaziwa usuku futhi umuntu ewu-unknown njengoba engatholakali nje umapholopho unknown asilazi usuku ashona ngalo asilazi iviki ashona ngalo asimazi umseshi okuyena ophethe asilazi noma lisembilo noma lise-Durban Central yingakho-ke engatholakali cabanga kumndeni uhleli uhlukumezekile manje ngomntwana wawo oshonile kodwa awumtholi-ke manje ukuthi ufihle ithambo lakhe yasibona isihluku esenzeka kulo mndeni awukuthola uphumula nalo muntu uyahlupha lana phela ubani umuntu osuke esekhaleni lempi lapho imina ngisuke ngihamba phambili nalowo mndeni yabo nje kusuke kubuhlungu uma kuzovele qhamuka umama omdala isalukazi yabona into esuke inzima kakhulu usibone emehlweni ukuthi sihlengezele inyembezi mina kulula nje ukuthi ngibike ukuthi umuntu eseshonile kodwa boma usubona umndeni usubona emehlweni kanje okuwona oshonelwe kusangokunye bohlungu bese phela bona basuke beshonelwe ingane yabo hayi abayithandayo mfethu abayithandayo mfethu kakhulu because samaphara mfethu yabo but abazali bethu bayasithanda kakhulu because yazi ngibuke mina mangigula mina uma wazi ukuthi asishaya imoto asukele kodwa nje wethu ngiyiphara ngihlala emgaqweni kodwa uma mangigula shaya imoto esuke ekhaya ezongilanda engisesibhedlela ngobani kuyasika ngobani usafisa ukungibona ngomuntu ongcono ngoba uyazi ukuthi akuphelile ngami ngoba ngila emgaqweni yabo lonto so guys ngiyazi bafethu abazali bethu baningi abafisa ukuthi bona abantu abangcono we only need one thing guys sidinga i-supporting yazi mina bethi ngibuke bethu abantu professor bethu ukuthi indlela abacabanga kancane ngayo but nemicebo kulula bethi bra mkhipha umuntu edakamizweni kanti abazi bra kunzima kangakanani yazi ngicabanga ukuthi umuntu makuthiwa mhlawumbe bethu uyathola mhlawumbe ithuba lokuthi abone ukuthi mhlawumbe benengane ebheka ama-drugs abone kunzima kanjani ukhipha umuntu edakamizweni mhlawumbe lonto mhlawumbe bra ngingayithatha bathatha insango bathatha uvele ushuka insango ngiyabonga bra uma wami like sengikhuluma ngami usakhipha bethu bra more than $500,000 engisa like ama-private rehab yabona private doctors private psychologists abantu aba-professional abantu abantswempu but buka ngiphi manje ekhipha 87,000 78,000 bani 1,000 ezama ukuthi ngisizakala ngasizakala lapho no yazi ngobani ngoba labantu laba abantu ababezama ungisiza babengangazi ukuthi iphara yini bagcina ulufunde ey'ncwadini abalazi incwadi ngikutshele-ke bramithi into oqondile umuntu ukutshela into oqondile mina umuntu obhekene naleyo nto leyo ngiyongitshela ukuthi ungamase uqalekele ithi kanjeni nakanjeni nanje incwadini no incwadi yami ngiyikhuluma iqiniso ukudlula mina ngitshela into ekuyona ngoba mina lento yenzeka kumina emzimbeni wami so guys indaba ukuthi bafethu yabona lonto ama-drugs what are we sure that if nifisa usibona sabantu abangcono guys cela bana nisininge ithuba nkosi yami lokuthi nininge ubaba wethu ithuba lokuthi akwazi ukuthi asisize
nimfakele guys nama-donation bafethu akwazi athenga izinto zokuthi sisizakale at least like abe nama-methadone abe ne-center yakhe kungcono noma ngasiyeni-rehab enkulu just leyo center nje yabona nto bethu akwazi ukuthi sisizakale thina engithi yabona loo nto yazi umuntu uqala nokubona ukuthi akulula ukukhipha umuntu eyidakamizweni uma esenengane eseyidakamizweni azame yonke lento ekuthiwa ihamba kuphi ifike ibuye ingane ibuyele eyidakamizweni hayi kunombani okuphi ahambe ziphele imali inhliziyo iqala imzondo umntwana adele umzali indaba ukuthi ayingidelile indaba okuzama ukusiza lo ubona lapho ukuthi awu kanti lento inje ngoba iyidakamizwa inzima indaba eyidakamizwa yabona mfethu umuntu maye comment mfethu ethi kanti ubasiza ngani vele ngizokushisa inyembezi emehlweni vele ngifisa ukuthi lensizwa ngaze ngingasondela kanjani eduze kwayo ngifike ngigaxa induku bese ngithi woza la ngithi sizosebenza nawe MPT1 for 2 months sila on the ground makune parallel shonile siyakhona makune parallel cool house yakhona ubone ukuthi bra kunzima kanjani uwedwa ukuyenza le nto leyo ngoba bra uwedwa professor wethu uwedwa bra awunabasebenzi ayikho umuntu okusizayo uwedwa le nto uyenza wedwa akekho umuntu omelana nale nto leyo bra mfethu ngithi uyamuzwa ukuthi lo uthi ufuna uphuma edakamizweni uthi malini nangu 10,000 ngikukhiphe mina ngithi nanka simthathe esimuseni lapha simthathe esimusi abuye ambone ebuyele eyidakamizweni ngithi uyabona ukuthi akuyona lento le wena ukhuluma uhleli kinumisa amadolo ngoba ungenawo umuntu oseyidakamizweni as much as kushiyo ukuthi umuntu uyophiliswa izinqumo zakhe mhlawumbe abanye bagaxela ngendlela abagaxela ngakho abanye bagaxela bezingane belinyazwa indaba ye-stage kodwa manje uphapha umuntu usentweni ongazoyikhipha kanjani kuyo egcineni umuntu yebo usuke eyifakile nalabo bangiceka abasho njalo abathi hayi uyifakile aniboni ukuthi kubulawa thina la lezi inkubele ezakhiwa izidakamizwa lezi intandane ezakhiwa izidakamizwa labazali abangazalanga babola amathuba ngenxa yedakamizwa siyaphi isizwe lapho futhi isizwe siyaphi siyemu umuntu uvele ebukele yena nomndeni wakhe engabukeli isizwe uzohamba kusasa uzoshona wena ukusala izingane zakho zizosala kumuphi umhlaba nje and bethu yazi masibele emanqinisweni amaphara ashona every week isonto nesonto ayashona amaphara mancabanga guys ingake impilo isingakwazi siyisave su MPTV if singaba nendlela ukuthi sikwazi ukuthi sikhiphe abantu eyidakamizweni ziningi ngabe impilo engakwazi usizakala like for me angisathandi ukuphuma ama-drugs but nginga indlela ukuthi ngisizakala ukuthi ngiyeke ama-drugs enginganayo so if ngingathola indlela ukuthi ngisizakala ukuthi ngiyeke ama-drugs ngingawayeka and mina ngiyaphila vela professor but professor sengikhombise kakhulu ukuthi mfethu umuntu eyiphara ngithatha njengengane yakhe even ishoma naye emgaqweni sorry some ngicela ube ingane ngicela Stefan sale ingane yami yabona konje uyabona nje ufela ukuhamba nobaba yabo so uprofessor take you as a father ukuthatha ingane yakhe yabo uhambe naye nje bethu ubude nibonza ngihamba nobaba wami ngelana no ayikho icela ngayithola ngicabanga mhlawumbe kusamele ke ngibachazela abantu futhi i-relationship yami namaphara ukuthi isuka yeah yabona no awuthi ngibachazela understand nina bendledle nophapha ekhanda kaMenzi ndawolela umuntu omemeza athi yakhalela ukuthi igulu likaJamal sichithekile awu namhlanje ngihlela esihlalweni sobukhosi Nqobi wena namhlanje ngi-interview wayo how uyasike interview eyinkulu ke kona umvlezi kamashiwa i-relationship yami nabantu abahlala emgaqweni yaqala kanje mina bengikade ngihlala angizukisho indawo ngoba namanje iseyindawo edayisa izidakamizwa kunendawo ebengikade ngihlala kuyo ngaphambi kokuba ngihlale phakathi edolobheni elokhu ngaphambi kokuba ngihlale phakathi edolobheni eThekwini le ndawo bengihlala kuyona ngoba bengumuntu ongasebenzi bengumuntu othothi uyalala imini yonke azavuka ntambama mangivuka ntambama uthotha ngisenabo ubuthongo bokuthi ngilale ebusuku so uma ngingalele ebusuku benginokuthatha isihlalo ngiphume ngihlale ngaphandle nje la emva kwezidloba izindlu ezihlala abantu abaningi kunesiqholo samaphara kuleyo ndawo leyo kudayisa nje nakhona izidakamizwa njengoba kudayisa komaskana so ukuhlala kwami ngihlala phandle bengihlala namaphara ngoba amaphara angabantu abalala phandle uthola ukuthi ayehla enyuka ebusuku ayehla enyuka so manje bunokuthola ukuthi
elinye lisuke lizoyihlalela nami ngithi mangikhuluma nalo ngilibuza like nje siyikhulumela nje izinto zempilo ngizwe ukuthi lo muntu uhlakaniphile bese ngibuza yemfethu umuntu ohlakaniphe njengawe wawela kanjani ezidakamizweni uma esechaza istory sakhe ukusuka nokuhlala ukuthi yena wayefunda kukanjena into engagcina ngiyiqonda ukuthi singabantu maningi amathuba ukuthi kuqhubeke ukwanda kwamaphara ngoba singabantu thina sesibona i-final product sibona sesibuka iphara kodwa i-material noma ama-ingredients okuyiwona akhande iphara asiwazi ukuthi leli phara ngoba silibona liyisitshulu esiphelele kanje imvubelo yalo isuka kuphi usukaphi ukuze umuntu simbone sekanje thina simbona umuntu eseyiphara mhlawumbe usebamba inkunzi mhlawumbe ucosha amathini njengokuphanta wabona mhlawumbe sesibona umuntu wesifazana usedayisa ngomzimba sibona umuntu mhlawumbe engasayinaka engasazazi into eseyibeke phambili nje ukubhema sibona umuntu esedla emgqonyeni isithombe leso besikade sinaso siwumphakathi ngamaphara wonke umuntu ubena leso sithombe kodwa ukujwayela kwami ukuhlala namaphara mina kade ngahlala namaphara mnqobe mina ngiqali manje ukuhlala namaphara ngineminyaka ngihlala nalabantu laba so abantu ebengihlezi ngihleli nabo so ekhanda lami kwavela ukuthi baningi abantu abasazolimala bephelele ezidakamizweni ngenxa yokuthi asazi ukuthi labantu ukuze bebela basuke bengene kanjani ngase ngifika nomqondo okuthi uma senami sengifuna ukwenza i-YouTube channel ukuthi ngoba ngathi mangisesha ukuthi cause nami vela ngase ngifuna into engizoyikhipha busy ngayo ngathi mangisesha ukuthi yini engakwenza ube ne-content ephumelele emhlabeni ngoba kumele ulandele inhliziyo yakho kumele wenze lento okuyiyona oyithanda kakhulu wenze lento okuyiyona noma uthi passionate ngayo noma une-passion yayo mina amaphara ngine-passion yamaphara mina ngisho mina ngihamba edolobheni ubumbona ngikhiphe u-10 rand ephaketheni ngithi me hamba ndoda uthenge egweni kuyiphara ngokwakho usinawana wena so manje into eyafika ekhanda lami ukuthi no man abantu engihleli nabo amaphara and uma kuvuka ekhanda lami ukuthi and abantu kabazi ukuthi yini into ekhanda iphara ngathi no sekuyisikhathi lesi sokuthi because bekade kunoqhekeko phakathi kwamaphara nabantu abahlala emgaqweni besibukelana kude kodwa iMPTV1 isikwazile ukuthi ilivale lelo gebe understandani ukuthi hey labantu basenkingeni labantu laba and nanokuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu agcina lephara uthatha abanye baphuma ezikoleni eziright abanye baphuma emndenini eziright uthatha umunye uphuma because izinto ezikhanda iphara iningi njengoba nje sesathola ukuthi kuyenzeka uthi uyamdiscipline umntwana mhlawumbe uyamqondisa umntwana okhule eshawa uthola ukuthi umshaye uzuli alimale agcina wele ezidakamizweni kuyenzeka futhi sibe nomntwana okhule ngashawa ngoba kuthiwa ukukhuluma kuyamakha umuntu uthola ukuthi le nto igcina imspoil umntwana naye aphelele ezidakamizweni so uyabona njengamanje ukuthi sigcina njengabazali noma njengesizwe singenayo isolution simenze njani umntwana ashaya umntwana cha ngoba ukhona oseyidakamizweni umntwana okhule eshawa ayeke umntwana cha angayekwa ngoba ukhona umntwana okhule engashawa kodwa oseyidakamizweni khona umntwana okhule ehlupheke exakekile engathathi intweni engenayo uniform leyo nto leyo yamenzela ingcindezi agcina doje ezikoleni abanye bayambhulisha igcina leyo nto imhlalisa ema-toilet agcine lo muntu ewele ezidakamizweni uyayizwa leyo nto uphuma ehlupheka lo ekhaya manje kunomntwana ophuma ehlupheke ekhaya useyidakamizweni sinomntwana oseyidakamizweni ongene ngayiphi imbobo ekhaya kubo kuyabuswa unayo yonke into uphatha isikhaftini aphatha imali le mali le ayinikwayo i-comfort zone asuka kuyona imenza agcine manje mayefika lapha laba ababhemayo abangenayo imali yokubhema bemfake ezidakamizweni ukuze bezokwazi ukubhema ngayo because izidakamizwa ziyakhosta phela kusuke kuqalwa ngontsangu kuqalwa ngogwayi lapha sinephara elikhandwe umalume mina nje ngihlaze ngibeka isibonelo mina ngomalume wami mina ngikhulela umalume wami eyisibonelo esihle kumina ekhaya buye eGoli uyasebenza ufika nenkosikazi yakhe uhamba ngemoto yakhe maye khona uphethe ibhodlela lakhe kuyadliwa kamnandi ekhaya uphethe amaswidi ibrazo kuyosiwa lapha yana uyibhemela ugwayi wakhe uyishayela inkantini yakhe yabona leyo mpilo mfethu ibingidrive mfethu yayibona leyo nto leyo mfethu ibinginspiration leyo mpilo nami ngifisa ukuba ibuda mase ngimdala angithi uyabona ke manje kunomuntu usungalikhanda iphara njengerazo kodwa wena ungazi
no unknowingly ukhanda iphara. Uma ngifika esikoleni mina ema toilet ngifica kunomngane wami obhema iluzi, lento engeke ngibone umalume yenze ekhaya futhi nami engibona ngathi usuku umkhulu uma uyenza, esethena awuzwe la professor ngeke ngingagijimi ngizwe lento cause into vele nginokuyibona nasekhaya. Uyayibona lento uyabona ukuthi uyi-uncle uzufaka intwane inesimathi ungayitshelanga ukuthi mibhema la, kodwa for uyi-inspire i-lifestyle yakho, yayibona ibona ngathi right, ingane ehlezi ibona ngathi right into enzo umuntu omdala. Izona zonke izinto lezo engiyidiscover ngokuhlala nabo labantu labo ukuthi hawu ukwenzeka ukuthi thothi la ekhaya akekho umuntu obhema ugwayi la ekhaya, siyasonta la ekhaya, siyakholwa la ekhaya. Kodwa kamakhelwane thina siphume endaweni okwazi ukuthi umkamakhelwane umbone umakhelwane, siphume endaweni lapho khona okwazi ukuthi into enza kamakhelwane uyibone la ekhaya, uyikhulisa kahle ingane la ekhaya. Nangu umalume kamakhelwane uyabhema, iyabuka ingane ngoba phela ingane. So now umakhelwane ungalakha iphara kamakhelwane, musukuthi wena musubona iphara kamakhelwane uzibona umkhulu nje lelo phara lakhe wena. So izona zonke izinto lezo asinayo into ephathekayo ukuthi nansi into yakhe iphara. Ziningi izinto ezakhe iphara, even othisha nabo bayalakha iphara. Understand leyo nto leyo. Umzali nawe uyalakha iphara, kwenzeka umzali angalakhi iphara lakhiwe u-uncle, kwenzeka iphara lingakhiwa u-uncle lakhiwe irazo yakhona emphakathini. Thothi le razo ishintshe imoto. Siyawazi lama razo asemalokishini angafundile noma afunda but angasebenzi, aphanta ngokuganga njalo ngama-weekend, ashaya impilo, ushaya ikotini ifaka ngaphakathi, uhamba ngemoto e-right and uthothi uyintwana wena ewashela umalume le moto le. Now uyayifisa le lifestyle le. Ziningi indlela zokukhanda iphara mfowethu ungaso. Ishow kahle le wena Mnqobi ivela lapho ke manje ukuthi ena ziningi izinto esingazazi njengomphakathi ezingakhanda iphara. Maningi amathuba ukuthi nami njengoprofessor ngeke ngalakha iphara kodwa ngingazi. Uyayibona le nto le. So uhlelo lolu olwakho ukuthi ke manje njengoba kuthiwa nje i-awareness, olokuqwashisa abantu, olokukhumbuzisa abantu, elokutshela abantu, elokuhlomisa abantu ngekhali mfowethu. Yabona umuntu ngiyangiphathe kabi umuntu uma ezothi futhi mfethe comment futhi ubone ukuthi uma uthi uyangena kwi-profile yakho ubona lo muntu unanengane ethi kanti labantu basiza ngani labantu laba. Ngithi mangithi ngiyabuka kwi-profile yakhe futhi unginanengane ngibothi yazi isilima somzali lesi, le ngane izalwa isilima le. Thatha mfethu lento ekhulunywa la mfethu, uzihlole wena njengomzali, uzihlole wena njengerazi, uzihlole njenge-uncle ukuthi lezi zinto ezikhulunywa lapha ayikho yini into oyenzayo wena engafaka ingane ezidakamizwe. Awubhemi phambi kwengane wena. Uma ungabhemi phambi kwengane yiphi irole oyidlalayo ukuvikela umntwana wakho? Because umzali engayikhulisa kahle ingane, kuyiqiniso lokho, engayikhulisa kahle ingane. Kodwa uthola ukuthi esikoleni njengoba ngihlale ngisho ukuthi ingane ispende isikhathi esiningi nabangani than umzali uphuma ekseni ngo7 aye emsebenzini, mhlawumbe azabuye ngo2, omunye mhlawumbe abuye ngo6 ntambama, omunye ungena u6 azayophuma ngo6 ntambama. Sonke lesikhathi emini ingane isuke ihleli nabangani, wena wena no2 minutes nengane yakho kahle abangani banosuku lonke nengane yakho. Lengane ehlala nabangani, lengane yakho abangani ehlala nawo asazi ukuthi ikhuliswe kanjani yona, asiyazi lifestyle yamalume wayo, asiyazi lifestyle yaselokishini layo. We understand le nto le izo influencer le yakho ukuthi nayo, because abantu abaningi bangena ngabangani ezidakamizweni, abekho abangena sebengene ungeni. Kuqala lapha kokugwayi iluzi yokuqala oyiphafuzayo wokwazi ukuthi iyona yaba istepisi sokuqala ukuthi uphelele emgaqweni. Understand leyo nto leyo. Usicela ukwazi kodwa professor ukuthi yini like izinto mhlawumbe abantu abangasiza ngayo like babukeli be-MPTV ukuze sizokwazi ukuthi sisizane nabantu abahlala emgaqweni ukuze bakwazi ukubeka idakamizwa. Ukuthi mina ngaso sonke isikhathi angibuki njengabantu bonke, mina ngibuka umsuka. Ayikho indlela ongasizwa ngabantu abasemgaqweni ukuthi beyeke idakamizwa. Yazi into engasiza ukuthi kuvalwe idakamizwa. Ukuvalwa kwezidakamizwa bafo, ukuvalwa kwezidakamizwa. And
abantu kunento abangayazi futhi abangayikhumbula abangayinakile lapha kuye kwaba ne-World War angithi World War 1 World War 2 kwakubulawana kwakudutshulwana kwakuqhunyiswa namabhomu kwakwenziwana abelungu noma abahlakaniphile babona ukuthi leyo nto leyo kahle kahle istyle esidala leso sokubulala abantu noma sokubulala isizwe uma ubuka la utshwala mangaka ama-tavern akhelene abelethene mangaki la kulomgwaqo lo angithi nansi 1 ngeke ngiwabiza amagama 1 ile yesibili ile yesithathu ile yesi4 emgaqweni owodwa emgwaqweni owodwa indawo yama-skills kuphi la ayikho ubonile leli zona libulawa ngephutha abantu babanjwe utshwala abantu alcohol ubambe phansi umphakathi alcohol abantu babhema intasha abantu bangifonela daily sasiza iphoyisa lapha la kwametro nonkosikazi walo baseyidakamizweni babhema intasha bobabili bathola notshwaleni baganana batholana bahlangana emsebenzini endlela baganana bayaphuza badla intasha bale ikweletu ngapha nangapha badayisa imoto aphiliso kwamaphara manje kodwa amaphara kuyisudu so akusiwona amaphara kuphela hlala emgaqweni asenkingeni hawu maningi amaphara asendlini asemafleshini isizwe siyasha mfowethu utshelwa yimina siyasha sisendlini eshayo ama-calls ungathola daily abantu abaxakekile bexakwe izidaka so professor mina ngiyasola ukuthi maningi abantu abangasizakala mfethu if singathola mhlawumbe bethi support like kwabantu ukuthi sikwazi ukusithola noma i-center yethu noma mhlawumbe i-rehab baningi abantu abangasizakala because into engiyibukayo professor kusibona abantu abamaphara kuphela abakufonelayo wena angithi inkinga enkulu-ke ngalabo abangifonelayo abantu abasuke bengafuni ukuvela emphakathini because umphakathi ubabona njengabantu aba-right kunamaphara wena ungabona umuntu enza ingozi isimanga sengozi ngemoto ubhenile uhayengelele isimanga bengisala lapha ekuthenini izwe libulawa ngamabomu okay lapha e-Africa sinekhopha yezwa uyabona umnqobi ngikutshela isimanga uyabona intambo le inekhopha uyabona leyo phone leyo inekhopha uyabona lesi stand esibamba ifoni sinekhopha imoto inekhopha iwash linekhopha i-TV inekhopha yonke into ekhona ogesi kunekhopha yonke into ekhona ayikho into efanishina imishini yokwasha ayikho into efanishina ngaphandle kwekhopha that is why ikhopha ibiza njengegolide imbiwa phi ikhopha imbiwe eAfrica sine manganese sine ferrochrome sine copper cathode copper concentrate sine insimbi thiwe umhlaba wonke inhlabathi ekhanda insimbi ila eAfrica sinezombiwa izwe licebe ngezombiwa sinezikhona ngikhuluma ngezombiwa mina ngezombiwa lezi inhlabathi lengikhuluma ngayo bafu ngikhuluma ngenhlabathi embiwa ila eAfrica yikho kunezimpi ezingaka koKhongo phela iKhongo yikhaya lekhopha ikwelomkhulu lekhopha ubonthi yophela impi mawukhupha umuthi ubheka ngako Namibia ubheka ko Angola mina ngahamba ngeze ngawubuye eAngola ngibuye eAngola phakathi mina mawufica abantu bakhona balambe kumhlophe imlomo kodwa ama minerals kunama mines le ama mine aonwa belungu eAfrica yazi ijulile indaba yedakamizwa so ukuze lesiyasizwe sife noma singabi nayo inqubekela phambili kwamele sibulale intsha yakhona ngoba intsha iyikusasa uma kubulawa ikusasa shutha back abantu abayofuna ukuclaima back ama mines wabo akekho umuntu ozohlakanipha afuna ukuceba nezokumbiwa yabona into yokuqala enziwa izidakamizwe ngayifunda mina idala ichaos idala umsindo alibibikho uzinzo
kwi-country eneyidakamizwa. Amaphara abamba abantu inkunzi, amaphara agwaza abantu, amaphara aqekezela abantu, abantu abashaya iphara elihutshwayo. Iyabona lo monakalo khona njengamanje kuyothatha iminyaka engaphezulu kwa-50 ukuthi ulungiseke mangathiwa today ziyanqanyulwa izidakamizwa, but it will take 50 years 200 years ukuthi ilunge le mess le esidalwe izidakamizwa. Because njengamanje thina sinabantu abakhubazekile manje ngokomqondo, abasangana abahambe becosha amaphepha bakhubazwe izidakamizwa. Sinabantu abangenazo izingalo ezasuswa ngoba wajova umjavo wrong walimala. Sinabantu inqeka abangenazo inyawo ngenxa yezidakamizwa. Sineyidumbu phansi ngenxa yezidakamizwa. Kunabantu abafa abangangcwatshwa emakubo ngoba unknown bebangaka ema-police station. Yezwe lonto leyo. So uma ngathiwa namhlanje ziyavalwa lezi zidakamizwa, ubona ukuthi wonke lo monakalo usungalungiseka ngonyaka wodwa, abantu bebuyele emakubo, abaphanjanelwa amakhanda bebuyiselwa ezibhedlela, because already labantwana abaseyidakamizweni njengamanje ithini into yabo, ithi abanye baphazamise ezikoleni, khona baphazamise ema-high school, khona baphazamise ema-university. Ungcono nemphazamise e-university usengabuyela, akubi late. Lo eyamphazamisa kwa grade 7 kumele abuyela ofunda nengane yami. Uyayibona inkinga? Ngiyayibona. Uyabona ukuthi vele umonakalo, vele le generation lekonakele manje. Abanye abaphuma emsebenzini, abanye abanama criminal record. Uzoqashwa ne criminal record. Qashwe indawo. Nokubanjwa nezidakamizwa, neziyobiso. I-criminal record yokugwaza umuntu, nimbamba inkunzi, nifuna ukuyothenga izidakamizwa. Amaphara angena aphuma angena emajele. Awukwazi uboshwe nje wena. Ngakaboshwe. Angithi wena ne-criminal record manje. Yebo. Ubona ukuthi uma uphuma uyoqashwa ne-criminal record. Ndawo. Uyabona ukuthi manje noma usungaphuma ezidakamizweni kodwa umonakalo usumkhulu. That is why mina ngithini ke Mnqobi ngithi angithi abantu banenkolelo ukuthi amaphara ahlakaniphile. Uyazi ukuthi amaphara awahlakaniphile. Yonke ingqondo yomuntu injengeyephara. Kodwa i-system ekhona lapha eSouth Africa yokufunda komuntu iyona emenza agcina ngathi akahlakaniphanga. Iphara ukuze lithola imali kumele kudlule la ekhanda. Kumele acabange, ajule. Kumele enze plan. I-plan uyathanda kumele uyenze ukuze uthole imali mawuyiphara. Uzobhema. Kumele uhlakaniphe angithi. Angithi sina manje sinikiwe ukuthi wena kumele ufunde ukuze uzosebenza ukuze uzoba nemali. Angithi i-system ifakiwe lonto ekhanda lakho. Usuyafunda, uyaqeda kodwa awutholi umsebenzi. Usuhamba uyostaka ekhaya namaphepha. Ekhanda lakho akusekho ukuthi vele mina ngingazenzela imali. Yes. Yebo lonto le iphara ke liphoqa ukuthi kumele liyenze imali, liyathanda kumele licabanga ukuthi kumele lenze imali. So even labantu laba bafundile baqeda izikole bangayithola imisebenzi, uma engacabangisa kwephara ukuthi it's a must ukuthi kumele ngithole imali, kumele ngenze noma yini ukuze ngithole imali, kumele ngisebenzise ukuhlakanipha kwami ukuze ngithole imali, because uthola umuntu khona iskill asiphiwe uNkulunkulu. Uyabona uma uzaluthuza lufumbethe, uzalwa ufumbethe ikhono lakho. Yes, into okuyiyona ezokuphilisa. Yabona labantu bonke abadumile kulomhlaba lo mfowethu, abadominate umhlaba, bavunywe ngamakhono abo. Ngingabalo Beyonce, ngabalo Jay-Z, ngabalo Drake, ngabalo Lionel Messi, ngabalo Cristiano Ronaldo. Wonke umuntu ohlonishwayo emhlabeni uhlonishwa ngekhono lakhe. Khona umuntu okwahlonishwa ngomsebenzi. Akekho. Professor, sesizovala bese ngicela ukubuza futhi ipho indlela abantu ababukela abangakwazi ukuthi mhlambe besisize ngaba befuna mhlambe ukuthi besidonate besifakele mhlambe something mhlambe ngithabo ukuthi ukwazi ukuthi ifike la kuthina sikwazi nathi sizame ukuthi senze lento ezibalekile edinga ukuthi abantu besizakale ngazo. Mina eyama donation ukukhuluma nje iqiniso ngiyayisaba. Ingakho ngeke ngithi umuntu uma ngifonela ethi singasiza ngani, ngithi mina ngalokho wena ofisa ukusiza ngakho ngisuke ngivula iroom yokuthi uma ufuna ukusakhela irehab akasakhela.
uma ebona umnqobi wafisa ukumthengela impahla kamthengele. Eyama donation mina angiyithandi. Bangivulisa isikhwama nasi. Sinabantu abangaphezulu 130,000 wama subscribers ku YouTube. Kodwa ngikutshela ukuthi bawu 100 abantu mhlawumbe abasajoyinile 120 abantu abajoyina membership abakhokha u20 rand. So angisiboni isidingo mina ngesingami uyovela lo oyovela singamazi ukuthi uyovelaphi because kwayona mina mangifuna ukwakha rehab mina eyami rehab nazi izinto engifuna ibe nazo ngifuna ukuba ne rehab ene indoor facility indoor ile kudlalwa khona ibhola yabo ngaphakathi ngifuna ibe ne swimming ngifuna ibe nendawo ye netball ngifuna nje ibe nendawo yama sports ngokuhlukahlukana kwawo also agriculture ngiyakholelwa ku agriculture because yonke lenyaka esiyenzayo emhlabeni ekugcineni ezombiwa ihamba phambili ezemvelo ezokutshalwa ihamba phambili uma nje ngiphuma la ngiyodla ukudla okutshaliwe tamatisi utshaliwe anyanisi utshaliwe impuphu umbili utshaliwe inyama inkomo ifuyiwe inkukhu ifuyiwe amaqanda inkukhu ezifuyiwe ezizala amaqanda kahle njengoba ngisabuyele emuva thina sidinga lento esiyifundiswayo thina kahle akuyonto esiyidingayo thina njengama Africa lento esiyifundiswayo sifundiswa into engahambisana yabona kwaNongoma ayikho into engamili mawuyitshala khona ubanana uyamila umbili uyamila umobo uyamila uanyanisi uyamila utamatisi uyamila ikabishi liyamila sineyindawo engamathantala indawo lapho ongafuya khona inkomo zakho umhlambi weinkomo because ekugcineni vele sisebenzela ukuthenga ukudla vele ekugcineni imali lesiyenzayo ukuthenga ukudla ukuthi sidle so manje ngiyafuna ukuthi mina mase ngine rehab kutshalo kule rehab abantu okuyibona base rehab le ekuyobe ngeyami batshale ngoba bengibalile ukuthi kumele kube nama sports kule rehab yami also kumele kube nezindawo zama skills lapho khona umuntu azofunda khona ukuyisebenza ukuzenzela why ngizokufundisa itheory mina yokukhenika ukuba umakhenika ngabe mina ngifaka phansi kwemoto yakhenika uphuma uvuliwe house yakho ukhenikela abantu izimoto why mina ngizokufundisa itheory yokwakha lento icarpentry ngoba mina kumele ngikulethele lento ngilethe umuntu oyenzayo lento phakathi kwi-warehouse yami ngithi laba bo5 bazokwenza isewing lapha bazothunga lapha ngilethe umuntu othungayo anifundise i-fashion design enithunga mawuphuma uthungela abantu why ngizokufunda itheory yana ngizokufundisa yona mina ngoba ngifuna into yenziwe practical theory yokwenzani leyo amabhuku okwenzana amakhulu angaka abantu abagqoka othaya abade ngizoyenzani leyo nto leyo ngoba kwami uthi ngibeka isiyungu machine la industrial noma domestic ngazisho amagama lento yokuthunga mina ngilethe fashion designer la ngithi fundisa labantu laba uyafunda uyenza ngezandla makuthi kunetiyo itheory ayibe ncane ukwenza kube kukhulu ukuze mawuphuma wena uthungela abantu mawuyisilima uzophuma uhamba usebenze ufuna ukusebenza abantu kodwa mawuhlakaniphile uzophuma uvula indawo yakho sikukhiphe nomshini sikuthengele umshini mawuphuma erehab ngoba vele into ekhipha busy leyo into esibuyisa ama drugs professor ukuthi asibi busy masiseka ama drugs uphuma uhlale kini ubhoreke ugcina ubona ukuthi othi ngiphindele emaskandi ngiyabona abantu othi ngibona ade ngibhema nabo ufuna bengibona ukuthi angisalona iphara ufika lapha bekumincele bona benze izaso ngesibona uyoqeda no2 months ngiyakutshela bona manje siyayivala ke professor wamkwethu manje labendlo no papa kade amenze ndabona umuntu omemeza thekhalelile uthi igula likaJaba lichithekile awuni labamputu bovu njengegazi labashishiliza ngediduko lemaholo lemhlabeni impedule lokho khuluma uprofessor ngingwamkhiza ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sodla ngithini la kaMadlakazi mangabe uyaqala kube ingxenye ohlelo lethu luchungechungele oyethameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphathi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngokuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze wazi ukuthi uma ungena yini oyifaka kuyo ufuthi yomosi uyifakile lapho definitely sure yila oyongazi khona mina njengo professor sengihleli nawe kulesi sihlalo sobukhosi kuyobe
ngasekuhle abahlala la kusuke ngasekuhle empilweni yabo ngakho ke angifisi kube nombukeli noma kube nomzali owekwabukela lolu hlelo ozokuphinda abone umntwana wakhe ehleli la ekubeni thina izwi sesilihambise phambili lokuthi abantu abavikeleke edamizweni abantu abaqaphela nani bazali ama-ankeli bobhuti zigadeni ukuthi awukhandi yini iphara nge-lifestyle yakho ezobonwa izingane mhlawumbe ebonwe nayizingane zakho kubhema umama kubhema ubaba ingane iyabuka so leyo nto leyo igade inga-inspiration ingane yakho ukuthi igcine iphelele endaweni erong siyacela abantu bejoyina i-membership le enathi angiyivule 20 rand membership ukuze sikwazi ukuthi senze izinto okufanele sizenze igama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngakho-ke sengincenga